নমস্কাৰ সকলোকে আসিফৰ ইউটিউব চেনেললৈ আমি এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ পিঅপি আহি পৰিছে তাৰিখটো এতিয়ালৈ ফিক্স হোৱা নাই যদি আৰু অতি বেছি 10 দিন আছে তাৰে আমি সবে প্ৰেক্টিছ কৰি আছো এবোৰ সব ৰাইফল লৈ ইনচাৰ্জ ৰাইফল লৈ এতিয়া আমি পেৰেড কৰি অলপ ব্ৰেক লৈছো ব্ৰেক দিছে এতিয়া আমি ভাবিলো এটা ভিডিও বনাম মেমৰিজৰ কাৰণেও আৰু সবৰে পোস্টিং প্লেসবোৰ ক'ত হয় ক'ত কাক কেনেকে লগ পাম পাছত তাৰে এবাৰ সবিশেষ জানিবলৈ আহিলো নমস্কাৰ প্ৰথমতে আসিফ তোমাৰ পোস্টিং প্লেস ক'ত আৰু এই তোমাৰ হেভি ডন number 1 businessman in Meghalaya. We have what? লিকৰ লাইসেন্স লাগে যদি এওয়ে দিব এতিয়া কি হয় তুমি কোৱা তোমাৰ পিঅপি প্ৰেক্টিস কেনেকা চলি আছে পুৰা হেভি চলি আছে আৰু বেছি দিন নাই পিঅপি কাৰণে কিন্তু 8 দিন মান আছে হালৈ আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ পিঅপি প্ৰেক্টিস কৰি ধুনীয়া কিন্তু অলপ কষ্ট হৈছে কষ্ট কৰিব লাগিব এসপ্তাহ আছে মাত্ৰ এসপ্তাহত ঘৰ যাম ভাল লাগি আছে ৰাস আহি আছে সকলো আহিব আৰু আহিলে আপোনালোকৰ ৰাহুলহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা ডাইৰেকশ্যনটো আমি দি দিম তাত গৈ খানা চানা খাই আহিব পাৰিব হয়নে নাই এতিয়া নাচদাই গৈ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ভাল লাগিছে উপায় নাই আৰু নাচদাই বহুত ৰেছপনচিবিলিটি পাইছে এই ৰেছপনচিবিলিটিৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব ভালেই লাগিছে প্ৰথমবাৰ তাকে মাজে ভয় লাগিছে মেইন গাইড মানস কোৱা তোমাৰ কোৱা তুমিওতো গাইড ময়ো গাইড লেফ্ট চাইডৰ গাইড স্কোৱাডৰ আমি ভাবাই নাছিলোঁ 1 বছৰ ইমান সোনকালে গুচি যাব ইমান ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইনিংটো গুচি যাব তো আমাৰ গোটেইখিনিয়ে ভালকৈ ট্ৰেইনিং কৰিলে গোটেইখিনি পাছ হ'ল চব ছাবজেক্টতে ফিজিকেল হওক বা ইনডোৰ হওক চবতে পাছ হ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ পিঅপি বহুত ওচৰ চাপিছে এতিয়া আমি পিঅপিৰ কাৰণে পাছিং আউট পেৰেডত ডিল কৰি আছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ ডিল কৰি আছোঁ আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছিলে কেনেকৈ সময় ওলাওঁতে কাম জাৰি দিছে আমাক এতিয়া হিৰ'কো গাইড নেকি ময়ো গাইড মাজৰ গাইড এই মানে প্ৰথমটো ইয়াৰ পিছত মই এতিয়া তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা মানে কষ্টটো বহুত হৈ আছে বৰ্তমান মানে ৰ'দটো অলপ বেছি ইয়াত কিন্তু বঙাইগাঁও যাবলৈ ফুৰ্তিও লাগিছে চাগে লাগি আছে মানে ঘৰ যাম আৰু ময়ো অলপ চবে চাবান পেকিং হৈ গ'ল নেকি উদ্দীপন তুমিও গাইড নেকি মই লাষ্টৰ মাজৰটো ঠিকে তোমাৰ অনুভৱ কোৱা মোৰ অনুভৱ ভালেই আৰু পিঅপি প্ৰেক্টিছ এতিয়া মানে কষ্ট যদিও আমি ঘৰলৈ যোৱাৰ মানে ফূৰ্তিত কষ্টখিনি পাহৰি পেলাই কৰি আছোঁ চব ঠিকে থাকে এইখিনি তোমাক এটা সোধোঁ তুমি NCCও পেৰেড কৰিছিলা আৰু এইটোও কৰিছা কেনেকুৱা অনুভৱ ডিফাৰেঞ্চ কিমান নাই NCC আৰু ইয়াৰ মাজত অকণ ডিফাৰেঞ্চ আছে কাৰণ চবৰে পেৰেডবিলাক অকণ বেলেগ থাকে ইয়াত পানিছমেণ্টটো হাই বুলি ক'ব পাৰি নেকি নাই ইয়াততো বহুত বেছি ন সেয়াই এতিয়া আমি এইখিনিতে কওঁ আমাৰ এপিয়াৰ গোটেইকেইটা অলপ ওখ ল'ৰাটো গোটেইকেইটাই মানে কি গাইড পজিশ্যনটো পাইছে সেইটো সঁচা হয়নে ন নহ'লে ফ্ৰণ্ট লাইন ইয়াতে ডিলত যদি ফুল কৰে বেলেগ একো নাই ৰাইফলটো ওপৰত লৈ ग्राउंड का 2 सेक्टर यही तो अरे मेघालय के फैन फॉलोइंग के लिए भी आप कुछ बोल दो असमीज में बोल दो অসমীয়া ছোৱালী ভাল লাগে बहुत बढ़िया बिंजू आप ये कुछ असमीज में बोलोगे असमीज में क्या बोलूं नेपाली में बोलो মই গুটখা মস্তান नहीं নহয় এনেই কৈছে এইটো मैं गुटका मस्तर नहीं क्या है बहुत अच्छा सिंगर है उसका भी वीडियो आएगा वीडियो लॉन्च होगा हम लोगों का अभी এতিয়া আমাৰ হেৰি হ'ব ন কি বুলি কয় ডিনাৰ নাইট হ'ব তেতিয়া গান গাব ন बिंजू का पोस्टिंग प्लेस कहाँ है बिसी भार न होए बोलो पोस्टिंग प्लेस कहाँ है बता दो নংষ্টইন বহুত ধুনীয়া হয় ঘূৰিবৰ কাৰণে বহুত টুৰিষ্ট প্লেচ আছে आपका पोस्टिंग प्लेस नॉट गारो हिल्स में नॉट गारो हिल्स भी बहुत ঘূৰিবলগীয়া ঠাই আছে এতিয়া আমাৰ সিংহম উৰফে জীৱনৰ আমি আপোনালোকে গম পাই যে এখন হাত ভাগা তথাপিও তেওঁ আমাৰ লগত সমানে ড্ৰিল কৰি আছে কোনো বিধে কম নহয় জীৱনৰ ৰাইফলটো এইটো হ'ল এটা দামী যোনটো ৱেট নাই বুলি ক'ব পাৰি তথাপিও 1-2 কেজিটো হ'ব চাগে এতিয়া জীৱন তোমাৰ পোষ্টিং প্লেচ ক'ত পোষ্টিং এতিয়া হোৱা নাই
এনে আগতে যোনটো দিছিলে ষ্টাৰ্টিঙত যে তুমি আছিলা বৰপেটা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰেনে ক'ত হোম পোষ্টিং লাগে হোম পোষ্টিং লাগে পালে ভাল ন এতিয়া উদীপন তুমি কোৱা পোষ্টিং মোৰ পষ্টিং প্লেচ তেজপুৰৰ পৰা আমি অৰুণাচল প্লেন কৰিব পাৰোঁ মানে ন অৰুণাচল প্লেন কৰিম যাম হয় আৰু এটা কথা কওঁ দেই এই যিটো আমাৰ এই মেঘালয়ৰ লগৰ এটা আছে ন ই আমাৰ মেঘালয়ৰ এটা এনেকৈ ভাল লগৰ এটা ভাল খুব ভাল ল'ৰাটো তেওঁ মুখৰ স্মাইল চা আৰু আছিফৰ ভিডিঅ'ত বহুত ওলায় ভাল ল'ৰা ই দেই একদম গোটেই এবছৰ আমি বহুত ধুনীয়াকৈ ভাই নিচিনাকৈ আছোঁ মানে আছিফৰ ভিডিঅ' দি বহুত থাকেই আছিফৰ ভিডিঅ' দি থাকেই ই থাকে বহুত ভাল ল'ৰা এতিয়া ৰাজু দাই ক'ব যে আপোনাৰ পোষ্টিং প্লেচ ক'ত মোৰ পষ্টিং প্লেচ আছে লখিমপুৰ এতিয়া যদি চেঞ্জ কৰে গম নাপাওঁ গম নাপায় নৰ্থ লখিমপুৰৰ পৰা অৰুণাচল যাব পাৰি ন পাৰি ঠিক আছে ৰাহুল হ'লে আপোনাৰ জিৰ' ভেলি ভূটানৰ ওচৰত তামোল হয় মানে ভূটানো যাব পাৰিম যাব পাৰিব প্লাবন আপোনাৰ নাগালেণ্ড যাব পাৰিম আপকাটো বতা দিয়া না ঐ আছিফৰ পোষ্টিং প্লেচ তিনিচুকীয়া অৰুণাচল হোম টাউন ডিগবৈ আৰু মই কৈ দিছোঁ মোৰ পোষ্টিং গুৱাহাটী উলুবাৰীত মোক লগ কৰিব আহিলে শ্বিলং আহি হৈ যাব মই মেঘালয় দেখাম আপোনালোকক সেয়াই আৰু এতিয়া কিবা ফাইনেল কিবা ক'ব নেকি ফাইনেল কিবা ক'বা ফাইনেল এইটোৱে আৰু বেছি দিন নাই POP কাৰণে এইটোৱে মমেণ্টছ আমি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত চবে বেলেগ বেলেগ পষ্টিং আপকামিং এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে ভালকৈ কৰি থাকক কাৰণ আমাৰ বেটছ শেষ হ'ব যেতিয়া নতুন সোনকালে হ'ব চাগে হয় এতিয়া চাওক চবকে এইবোৰ পাৰ্টি কৰি আছে মানে ব্ৰেক সেইটো জুচ এইবোৰ চবৰে ৰাইফলবোৰ থৈ দিছে এইবোৰ আমাৰ হেমাংগ আহি আছে কিবা এয়া হেমাংগী দা আহি আছে ৰ'ব হেমাংগী ৰ'ব আপোনাৰ পোষ্টিং প্লেচ ক'ত নলবাৰী নলবাৰী ৰাস চাবলৈ মানে ইয়াতে যাব পাৰি নলবাৰী আপা बिंजू एक पहला नशा गा दो तो चार लाइन तुम लोग पीछे से नाचो नया प्यार है ओए अमी तुम भी आसिफ के व्यूअर्स के लिए कुछ बोल दो सब्सक्राइब करना ये है हमारा रोल नंबर 18 मैडम Number 18. I really respect number 38 minus 4. इक्वल 34 And honestly, he made our training so much more livelier. He's an example to look up to. We had a great time. We're practicing for POP. We look forward to having a great POP. See you in the passing off. cheers Cheers! how your POP practice going on Oh, it's really taxing, but seeing the enthusiasm of the team as a whole, I think it's a we guys want you to be our commander yes main command we guys want you to be our commander bye Bye. ये है गारो हिल्स का पार्टी ये गारो पार्टी ये जयंतिया पार्टी हाँ ये तो आपको rich boy of Nepal रिच बॉय ऑफ नेपाल और ये है रिच गर्ल रिसेंटली आईफोन 16 खरीदा है प्रो मैक्स ये है ओलमोक नेवला ये प्रभात পিছৰে বাৰে वाला और ये MLA का सिस्टर क्या बोलोगे Fortuner auntie. मुझे ड्राइवर बनाओगे कि नहीं ठीक है ड्रिल কৰি চবে ভাগৰি গৈছে জৰ্জ ভাই कुछ बोलो आपका पोस्टिंग प्लेस बताओ मैं को टूरा भेज दिया बहुत खराब शिलोंग बहुत खराब का एक और रिच बॉय हैवी डाउन एक और रिच बॉय ये हम लोगों का टैलेंट में रिच सिंड्रन लन मेरा दोस्त को मैं मिस करेगा बहुत दुख की बात है अफसोस बहुत अफसोस की बात है আপোনালোকে ঘূৰিব আহিলে যদি ক'ৰবাত কেতিয়াবা গাড়ী ধৰে ডাইৰেক্ট ইয়াক কল কৰিব সিহঁতক কল কৰি ল'লে সিহঁতক কল কৰিলেই হ'ল সেয়াই এইটো गौतम कैसा लगा आप लोग हम लोगों को मिस करेगा कि नहीं बहुत करेगा ना ये है बॉस्को पक्का बास्केटबॉल प्लेयर
मेरा नाम डॉन है, डॉन। डॉन गांधीदास, बॉस्को डॉन हो जाएगा, बॉस्को दा गामा। मेरा शादी में है ना भाई। हाँ भाई, बॉस्को आप लोगों को मिस करेगा कि नहीं? तो मेरा वेस्ट का से वेस्ट काशी हिल, ये तो मणिपुर, मणिपुर का है, दिस इज मणिपुर। इम्फाल ना? अरे, और ये कौन छुप के बैठा है? अरे परवीन, आपका पोस्टिंग कहाँ है? East Janjay Hills, Kiryat. ठीक है, बाय। आना कभी। आएगा हाँ। यहाँ पे लो। ये देखो, ये ऑब्स्टैकल जहाँ में करना होता है, ये लोग यहाँ में बैठ रहा है। ये वीडियो में CDI को भेजेगा। मणिपुर का मणिपुर। रानी। हाँ, ये अपना कुछ बोलो अपना आसिफ के व्यूअर्स के लिए। अपना पोस्टिंग प्लेस बताओ। अपना पोस्टिंग Posting to Tamenglong. तमिंगलोंग, इम्फाल में इम्फाल में नहीं, इम्फाल से थोड़ा दूर। कोई बात नहीं, आपको हम रिक्वेस्ट करेगा आप लोग का SP को कि आप लोग को होम पोस्टिंग मिल जाए। ये लोग तो आप लोग जानते हैं, ये है रेमंड, इसका ड्रिल मास्टर, बहुत अच्छा इसका ड्रिल का वीडियो है। वीडियो मिलेगा। ये है स्पोर्ट्स स्टार, स्टेट प्लेयर। कहाँ देखेगा? आईएसएल में। और ये जो 6 पैक से भी मिलेगा देखने कुछ दिन बाद। जेकब भाई, हम लोग का पैकेट तो ऐसे ही नहीं। आपको पोस्टिंग कहाँ है? मेरा पोस्टिंग रिभोई में ही है। रिभोई में है। अच्छा, सेम डिस्ट्रिक्ट मतलब नेपाल में। দাদা আপুনি কিবা এটা কৈ দিয়ক, আপুনি আমাক মিছ কৰিব নে নাই? একদম বিলকুল মিছ কৰি দিব। কৰিব। এইটো আমাৰ দীপৰ পোষ্টিং কৰিছিলে কোকৰাঝাৰ। নাই, গম পাই গ'ল, কিন্তু কষ্ট কৰিছে, নিজকে নিজে চাবাচি দি আছে। আবাসী নহয়, বিষাই আছে। ৰেস্কিউ দা, আপুনি অসমীয়াতে কিবা এটা কৈ দিয়ক। ভাগৰি গৈছে ন? আহি পাইছে। আহি পাইছে। আপুনি ৰেডি নে? ৰেডি। 110 পোস্টিং প্লেস তো দিও। পোস্টিং প্লেস ইম্ফল। तनिष्क भाई कमांडर, तनिष्क भाई असमीज में कुछ बोल दो। नागामीज में बोलो, कुछ बोल दो। নাগামিজত কবি কি খবৰ বল কিনকে আছে ये है रोल नंबर 29 ग्रिला मैम। बातें तो बहुत है दिल में, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। ऑल टाइम मकरा आज कुछ बोल दो। नहीं है मकरा, नहीं है मकरा, नहीं है, कुछ बोल दो आज। ठीक है। ये देखो सब थक गया। बसाए भैया, ये सो गया। आपका पोस्टिंग प्लेस? धीरज भैया, हाय बोल दो एक बार। आप लोग सबको याद रखेगा वीडियो। पोस्टिंग प्लेस यूट्यूब पे आएगा क्या? ये आसिफ का यूट्यूब चैनल है तो सब यूट्यूब में जाएगा। पोस्टिंग प्लेस बता दो। हाँ, कोही नागालैंड पार्टी मतलब ये जुको वैली। हिंदी भाई आप कुछ बोलो। आपका पोस्टिंग? मुख से नहीं बोले, इनका डांस लॉन्च होगा तब पता हिंदी भाई का डांस अभी तक नहीं आया ना यूट्यूब में? हाँ, हकीब भैया, हकीब थक गया क्या? नेपाल में वापस आएगा। हाँ, और रिप्लेस करेगा। ठीक है भैया। ये रोहन भैया, खबर भाल? एकदम भाल। भैया, ये है नूर भैया। हाय पीके। ये आसिफ का ब्लॉग में आपका शायरी है क्या? कुछ है तो बोल दो, दोस्ती के नाम में। 3-4 लाइंस भी होने से हो जाएगा। अरे रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ वाह। ये এতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। প্ৰেক্টিছ মেক্স মেন পাৰফেক্ট। ये रोज कुछ बोलेगा। गाइड हम लोग का गाइड है स्क्वाड 3 रोज कुछ बोलो। बोलो ना कुछ बोलो ना। कुछ नहीं बोलेगा। ए ब्लेसिंग ये भी ऑल टायर्ड। कुछ दिन और पोस्टिंग प्लेस की रोज का पता रोज का पोस्टिंग कोई नहीं, लड़के चढ़ने नहीं जाएगा, पुलिस है आप। अया थक गया लगता है आप। चलो आप रेस्ट करो। ये कौन है? ये बाला मैडम होगा। रोल नंबर 1 ऑफ नेपाल। सहन से सो रहा है, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो जाओ मैडम, सो जाओ। लो तू यूट्यूब चैनल चला। मैंने आपका बहुत नज़दीक यहाँ से। ठीक है, आपका पोस्टिंग प्लेस कहाँ है? हाँ, यूट्यूब वीडियो के लिए। हाँ, मेरे दिल में ओ भाई, ये यूट्यूब में जाएगा तो मेरा फैन फॉलोइंग कम हो जाएगा।
थक गया है कि नहीं? जूस पिएगा? ठीक है पी लीजिए आप रेस्ट कीजिए ना। आपका रेस्ट बहुत जरूरी है। ये वीडियो यूट्यूब में जाएगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। हाँ अच्छा है ना। ये नेपाल में कितना सुंदर लड़की है व्यूअर्स को दे। आपको ये ट्रेनिंग का सबसे अच्छा पीरियड कौन सा लगा? पीटी मिस करेगा पीटी को? बहुत मिस करेगा। पीटी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ना। ठीक है भाई थैंक यू। ये एमएलए का बहन फिर से आ गया। ये ब्रेक डांस करके जा रहा है। এইবোৰ ওপৰত গুচি যাবা নেকি? এতিয়া আমি আপোনালোকক অকণ ওপৰৰ পৰা নেপাটো ভিউ দিম। এইটো মেডাম শুই আছে। এজন ভাই এইটো পেলেট গাউন লুকাই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। ইয়াতে পেৰেড হ'ব আমাৰ। এইটো পেলেট গাউনটো পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া চাওক এইবোৰ ঘাঁচ বন কাটি দিছে। বেল মাৰিলে কাটি দিয়ে।